because ekuro ne han ekuro ne wahene no ekuro ne wahema no de wahema anum gu ase a ekuro ne anum gu ase adan aka no eba ne sa pe na wo se yahuhuru kuro no ho sunsun aye sunsun ni pe wo se adwale kuro ne bi dwale nkunya ne bi o ba bi amedoko no o di fia kan nkunya no wo se adwale nkunya no ma ahemfo no ho edu ba bi ya no omo nso hu se omo ya ahemfofo but ye ombla nso kuro no what you say police fo ne soldier fo ombo kuro no ho ban what you say na sana na hema de mra hye ne nsem a ebe ma maburu fo no so e de mra ye den ahye omo nsem because wo na wo ye ohema wonim de na ye se wo de hye anko a akwa edwane enti wo ohema na wonim de wonim se enye mra kwan so se oba ma ye de by force akwache enye tete won nsem ne niu what you say na obachi e bitumi tuye no sa mra na twam what you say se de mra na ye adwuma akakume bi na Ghana ye kwa akoto aba na so ase emfama ebo wo man mu no enye emfama eye papa emfama ben ho asem na making na anu yete ha anyehu ahensem a epagya ne homre so ewo bokuma akra bi efa mu hwere wo nkwama bebre so epreprai na ka enim se eno ba ye no ebeka bibi da che abambofo no ama wo mani ada ho abusuan san koda sore ya yate wo kwamu mu se ebitifi ntokwa denden bi eyi ne se ne nyina eya ahensem a wo hima bi kyerese wo hene bi amfa ne di ama no mpenefo bi afanachi ese hene bi nti wonte ase ono so akwakotu wo hene ne ade so okotu wo hene ne ade so wie no wo hene no abitifi mpenefo nse da bi wo hema no enso amfa mra kwan so no de ye ne ye no nti no wo mo so asan atwadwan biem e de asi wo hene no ade so fofo nti wo hene ba ko no yesi no yetu na ade so esan esi na ade so kampanifo se abo ba ko ye ni ya mpre no na so ko ba ne sen e no hene yakwakoyi ne ya mpre no enye no kwa ama emabunu no so ebu afu yie pa enkrefi wo ba e kyerese wo hema no kra yakwakwachi no mamabunu de mo nsaka kan de kam ya yese wo mo abona de jakra no no eye nsem bi a atesem ne na mo emframa mu ye bisa se akakakra me yakwapoto aba na ahensem mama ne hom ne so yi ebi mu e de mo nsa e kyereke politicians no eso e kyerese wo mo e no mo hyehyɛ ase na asemhyan se politicians ne hyehyɛ ase a benefit ben e na we no bibi se ekopagya ebefiri mu e de aba ama wo mo ebi nso kra e kyerese sunsumu nyema bi enkoyie eno ntina we mo so e koso se sunsumu so na nyema bi koyie dia na wo se bepunu sunsumu nipa ne bi sa ne se ne e koso yi ene abato ya ebebe yi enye hu emfa magana na eno ntima saka prophet Benson e wo mesu de ha ne ba betwetwe sansem nyina ho enkomo eno ntabusua enko we bia ka ho abrada gold me twa me ho akwa ba ne prophet enkomo no ahyehye so prophet mo akwa ba that good be also papa ne ekoso abitifi wate iyo papa ojenesen enye hu emo man saka kakra ne ato aba na bibisi be ma ne homne so na emabunu e de mra be hye mo so no mo ye ne mo ye obitifi enye hu ma election no na nemu me ye hu ma o man kasa ahemfofo no ne ahemafo no mo abatifi ho no o ma na ye hu ma wo mo what you say na o ma na ase ho ni die enye hu ma ye kra ende etie no papa ne we be say date ne ma na ye hu di ma wo mo a say o hema ne ti ne kroso na ono na enkonwa de tumi ahye ne nsa na wo hu se ne o hene na ye ne nyinte wo so wotu na de so na wotu na de so ahemfunu bi so asan sie kyerese de o hema na nye ni e de ne ma na ye hu di ma wo well de ma ne ye hu ni say emra so say ahemafo no eya mo nto mo bo because akunwa no eye enkunwa no doso na wahema ba akopɛ o sɔle sɛ metu dia o bɛbɔ ɔman wahema ba akɔ ntu ɔhene okay wahene ba akɔ ntu ɔhene ahemfofo na dɔɔso ne bɛka bɔ mu sɛ yɛhwɛ yɛnkunwa ya wodi fi ka kunwa no enti yetu na yɛ nyinaa yakɔ bankrom sɛ yɛ dɛ yetu ɛba ne saa yetu a untumi mfa ayi bi ama wate ase na sɛ wahema ba akɔ bi sɔle sɛ kunya de ohema ne sie kunya nti matu me ma na bia ankasa de a eno no di problem be ba o mem na enka me de mesna meka kwawu abatifi ho no de aba no mo hwe na mo ma dweblo wanya dan emla because enye fe se ohema na sebe ye bobo ma wadagya ne ade eye nguase na nguase ne ka kuro no because ekuro ne han ekuro ne ohene no ekuro ne ohema no the wahema anum gu ase a ekuro no anum gu ase adan aka no eba ne sa pe na wo se yahuhuru kuro no ho sunsun aye sunsun ni pe
no was say dwale kuro ni biem dwale nkunya ni biem o ba bi amedoko no o mdi fia kan nkunya no was say dwale nkunya no na ya hwe se poma twene ba bi atwene se ekuro no nso no o mo haya ayi wo ho authority wo ho what you say se de nyame aye abibifo yahenie particular Ashanti region mo ne efu ye rotu mfo ba ye enwema bi a wo ye ama ahenie sem aye hwehwehwem aye dedede no mo nye sa nwoma yi mra so a we say ye nyina no ye make sure say you know ye di ahensam batutu ye what you say na sabe nananom de say ya ama na ba ko penso linka say me na kuro ya media enti de me pe ana meye den meye ebokuro esayade ana mesre ebabunu no nso no aya bibisa ba eno kra na kam beba ho bisa say ye hu ye ahensam de sabio ka ye de ye ni mu papa ye ba senka na nahema atu anamombi na empenifo no susu say na nahema na monto na wotu ye no enam ne kwan so na nahema achia kakra enu nti wo mu so atu anamon foforo aye bibi wo ho a esi dan na mabunum ti di emrahya wo mo sem ekochi na nahema etimi bunu na se ne ensem no na monten so no ema na daja edadi mabunu ne ye na wo dan ne di no enka bibi ncham abambofo na aka kakra me akwakoto aba esi bibi betimi esi oh David bibi ni di ese besi ni di yenyin free what you say ana mesele se you know na nahema no wa anyade na mabunu no so anyade what you say na sabe matese ase ye chi wa hini bisie ana nyam se mabunu no peso mkoyi wa hene no oh ba bi asam ni free ba ensam no kakra na ya tene kire se ko abiti fi hene no wo ho na emrante wa bi bowura hemfi ho na omkochi o hene no na na ahema kire se ono ana sumaye me yekofa wo hene no fi ahemfi ho de ba kire se ni ye bi a wo da de no wa amfa bu amfa ma hema ne enkunya no nti no tu sa na mo ba ahemfo no ho edu ba bi ya no omunso hu se omo ya ahemfofo but ye ombla so okuro no what you say oh police for any soldier for ombo kuro no ho ban what you say na sana na hema de mra hye ne nsem a ebe ma maburu fo no so e de mra ye den ahye om nsem because wo na wo ye ohema wonim de na yesi se wo de hye anko a akwa edwane enti wo ohema na wonim de wonim se enya mra kwan so se obemma ye de by force akwache enya titi won nsem ni niu what you say na bachi ebitumi tuye no sa mra na twam what you say se se de mra na ye adwuma what you say and every kran ko one na ahemfofo no tena ase adwene de omba ye ho anka nkofa oyo ne sen anya den amma enti me de mesere se tete ho no nananom nyansa pomu no omosi akunwa no ye okonti hini ye wo difa ye obonkum ye wo jase ye wo wewe what you say ni nyina no yade aboa ma wo decision na wo take wo decision bi ba na enye papa wo bi betiem no a cho se na hima de odi ba ide enye se emwaye what you say na se wo nko a peja wo mu so ba yade a bia na de wo ye na achia kakra but na me se wo nko na wo ye nti obi antufo no oni makwan den akobi ase na identity ase wo hene ahenie no eye nipa na ma ahenie no ye kase because wo hene di nipa so aha na se ba ne se kromafo no hu se de nana ye ani kuro yi mu mlaba bra wo mo so be sole because wo hene akwachi no wono nso nipa wo mo so sebe wo mo do no what you say na mo de mla kwan mu na kire ne se se ni a enka baboa na Kwahu ho no bibi koso isi nyankopon aglorify Kwahu amomo sa Easter glory no na saa de na abeto Kwahu nti e be ma ahensam no nso aya kase pa what you say enti mesre omo se omomo maheni no ehwo nte na ehwo enyehwam na sabe se Easter du no obi ba Kwahu a no ehwo se mefra brochire na eba na ba bia me ko no peace eyeden ewo ho we ya si ko wi ase nyina o what you say na kaka krabi me fa se be 6 months bi na Easter du what you say enti mesle omo se omo ma etuo nkotwene ba bia eyeden etwene na peace emra na maburu no so beto omo fo se ohima ayo ohima ani kwakwa se otere on saka ohima enkyere obuo ade na aba bibia mai enkyere obuo kra
enchiro bu kura enti ho ne de mabunu no ọma anya de wo yo ba ohima o woni anwode se de mo mabunu mu wo no but won edi mu so enti edu ba bi a mesre yutu ne se na manya abotra ma ahemfo ne ahemafo no so kakra na se bi omuni ho ayen so ye den yeni ho sanity papa yen hwe bambonsem okay asemi si tension abako wa bitifine nye tension ketwa ba central for na mo ne nurse nye na montes na omi e se bambofo no akwagi twi e wo ho pa ye hwe bokudie ya no so peja ne hono sa se bibia ya na esiwie asana abambofo no aye ntema ko ho ususu se ye bambo no o ma ho den no eye ana omumi o mo kakra we yewura dam pale bae bambo ne ye what you say eye na sabi obi ani obi hye mo kontokwa wonti eye so obi afro and bibia ne besi ansa na police ate na omo tia omo decisions no na amakam na aba what you say enti omo dia in control what you say enti media make say Ghana no bedding say obeka say wo de basabasa bi eba because mema wa hawo edu ba bi apeso hu be ma but ye di buoma ahemfo ye di buoma asofo ye di buoma difo ye di buoma ahemafo ye di buoma journalist for what you say and you say emra constitution atum enti wo kwatela sa de na person che say be ma ni krom ha afa na mema ba kire say oh mema de ebi ye den ebi wa ha na ebi aho na wo ye ama wabati atra de wani nton what you say enti peace beba si sunsumu no Ghana emu adwo from enye hu sa so dey for bi ko jira to club catch us say and hu wa o oni de woka Ghana for da omna Ghana for da omna bi boni bi ani you see all the political players ni nyina no nyame nsa do makoma so han wona wote a kire na ye wo sa wo nyina ye family people what you say enti bi boni bi ani bi ewiem ye na we ni de eden ya yi kakra bi de ebesisi we nchile say election asay we enu hwekra we de o my ban bi kwa na 2% kra ezi wo mu a eboso bo se amanyofo sa hyehyɛ ase no kra bia ohwemu sunsun fom a amanyofo hu bia amumbo mu mi mu asunsun mu ba ma men kan se nchiro se ebi wo ho aya na amanyofo no omo sa hyase what you say ebi wo ho a we nye sunsun ade na meka we ye physical what you say se bi akunwa no ebi you know na danfo bi na epakunwa no na bebi sa no ono so but manye bibia so be na amanyosem because ahensem no is separated from government politics what you say enti enya amanyosem ahemfofo na omanya omo issues ana omo pray kunwa ho ana akwafa wi na iwe ayeden aba na nti amanyosem a wo betna sema politician bi atake decision amawana ewa abra won so hwe kuro so ana ese won so wonye politics enti ade na abema wono na akire wo de ye what you say enti media mesle ko abatififo so mama peace enye den emra na de ba bia oma yakudu no omu ntwa so kra na emwa this election omu ntwa so na omu hwe say peace ebeba ho na masaka bi Kwahu omu tia ye first year nti Kwahu nka ho nyame na ya adom ana se Easter yi vision mi ni de okofa baaye so bobo mpaya man sa nipa na ode sa Kwahu ni baaye no wati ana ma Kwahu aye kra behwe na de mo be ye ni de ade papa nyame de acha mo bese no mo de ntokwa abese na ayi fom pani fo bi fom ne ensi fom no mo nkyere se omo nso omo wo ho woti ase na de wo ye bone no omo mfa ba mo na omo mo na ba no mo nkyere se na nanom hwe ama bibi bone bi nkoso Kwahu mam woti ase na at a point in time bia no aya na oso abofo no okogina baabi okogina na ho peja se se okokwa wa ye fe pa o what you say wo peja angel oso abofo bi wo ho wo peja wo peaceful angel o ebia na omukra omunim woti ase ene nananom ene ade minim papa pani bi wo ho pa nya me se disia no papa pa Kwahu ti na kasa ma me na me pesa be kasa wo Kwahu ti pa de no hwo so pa no na me ben pa woti ase da me ben pa na Kwahu no
angel na oba we peaceful angel ana nananum abosom no nsuo ni ade na ewo ho no o maka bom so person peja Kwahu ene me pone ni ade because emoti ane ni ayi na tena Kwahu na che ana person mo hye area no animonyam because of me pone we ni ntil na moti ane wo asa me do ko ba bi foforo wo ye okay sa papa ye aha nti na moti ane abosom no sa side ho no no mo ko so mo ni ji eto mo di sa de so person mo bu akuro no ne kuro ne yekese nti kuro no ma hefofo ene ahemafo ne ade no se ekuro no lifti wo ho na oprimpo bi skani bi ayedan apie o ma na mo ye sa nyoma ne nyina so de sikapie pie ho pa what you say enti o mo ma sa peaceful ayi no enyina ebegina ejina ahemfofo no eso what you say because Kwahu one of the area politician for you but ekroma for na nkasa nso aye adwuma pa but see your boy ensem Kwahu kroma for what you say me mfiri Kwahu na nso me sunsumu nipa enti at a point in time bia say spirit ni e bibi o region bia me hu ye ka che me ka to say Kwahu ti no de na o mo ye no nipa ba ko ma no me ben pa enti bi Kwahu say so bi o ye Kwahu ni no person odi ya me tumi ye doma because minim na kuro no nyame honhom wo kuro no enye de ebehu ne kuro ne ba yakase nanso no ekuro bi ebepeja bo say ahomaso bi adan enti ahefofo no fo mo nansi ho say ahade yam pene ma yeso so basa bia so say ye hwe wote kokoso ba yi o say wa ma hini ayefe wa ma hini ayede wote ase na say wa ma hini ayefe wa ma hini ayede sa na obi ahia na obi a make sure say ne pattern so ebekoso mama enfa we kwanya we so enti ahemfofo nyina na me ka job say mama ka say ba ko so bi ahemfofo no on beti ansa na aheni ene aheni ebekono na bosom bi buafu okay mama what you say ansa na aheni ene aheni ebesole na bosom bi nsuo bi buafu jala de o ma so jobo ya sunsun na we say pie ho na mani so ma ka to say be masam so wonye sunsun ni pa me kasa wonti ase endi a me kasa me nso me expect say ni pa bi beti ase ana me nso me kasa me na mani ani he ya enti omo ahemfo no nso check hwe bia na de aye bosom bi jala ase thank you that because abaya 170 bi kwa na bakwasam da awo Ghana ase yebapo ahema bi say ya bona deja sabe me mpesa de me tene magye adi me mpesa ba no kre na say no kre de a tete wana ba de sa wonu nwa do ayeka asama ya kai asama kasi o ma me Africa Ghana kuro no ye nananom aposo ye jom di so mo so abo kuro na koso me ye sofo me odifo but I believe in spiritualism what you say aso abofo hwe kuro so hwe ensuo bia woni nipa bienu ehwe so wo so abofo ana bronsan bofo what you say na ye Africa no nyame abofo no de o ma ye no me mpese me ko omo no ani ayo mo so bia abosom na ye ha ye no na ka ya se ne ya me boye kuru no so ko kuru ba wo yo hia ni o so da ni skani enso no bi ko no kuru kwa no usu no suro ni ku ye de ho me be sa kwa ma thank you because when na me kaka na yes TV station for bi radio station for bi ntimase no mo se papa we de eri ogu nsa na ti o kuro na nya me boy na so I check the kuro bia wonsuo what you say kuro bia wonsuo ensuo no so abofo eda no ensuo bia ye so abofo de ensuo no so what you say ana bron sabon so buy no so be yin agent e wonsuo no but the first one nyame so abofo ana bron sam agent enti sabo ya de papa okuro no ma nyame so abofo no be bless kuro no mo anya de papa na bron sam agent na ade so kuro enti nsuo na da wane de enya bron sam na boy nzenya abosom sam se ne ye ga da bi wanti asia ana kwatia nsuo no nyame na boy what you say na ati se woni pa nyame ne paul but o ma ho kwa bronsan be yedai ebe wuru anti se nsuo ne da se kuro na hwe nsuo ni ya na bronsan agent na take dominion nsuo no so enti ya difui ana se bronsan agent bi take dominion ya pamu ni free kuro no what you say ya pamu ni free kuro no mimi say mami se me ya kwadro da me se me mompaye beto ni mo wasam mi ko be kuro mba wa hwe ya me ba obewu ense wo kuro no be kasa no adenti no nkasa ma me nyame nko a ho nyame nko a me bo ma chichira nyame nko a ya meche wati ase
na no ana wasi ye push ahemfo ye difo no ya ye nimdi e wo sunso mu no ye push ahemfo no chom say na wo de tua ebeboa by the grace of God manya opportunity ni ahemfo pi panifo bi aba boafo nyamenti wati ase me so abofefe boafo nyame na obi na wo ni bi yale serious pa obewu na nanu mo ahwe mo say no we ye betu abadane no ma behu me na ma ya ade amom wati ase enti dia me sense bibia si bosom bi boafu bosom bi agiga nkakro wahema de wote bad say na hema ya bona deja ade ya marante bi na afo na government bi akoso kunya no kura no onti ban ria yo sa mpasi abona deja onti infa no to ensi kunya no so bi mo wati ase se gen na nyoma esisa pa ene se nye me as sunsumu nipa me hu akunya no mame nka sam kese bi to ya ahemfofo no omunsua de ya de wahini bi na kunya ne nya ne dia ana ono adi sika ene ade apusi ya omudi ne sie kunya no so ado omudi ne sie so no ada na dwena na ne be ma wuye ene na so ye hye watra so 3 years na ne be ma wu omudi na chini ada omudi ne ba be ho no wane ne yele ene ne mpanifo mienu no se papa di o manyina ani na so manya kwata kunya no so wi mintumi nsi fom se kunya no nyame dia bo wa me entunu de was ne posi ya tokunya no osunsun mu ma no okay wazi ase enti ya hen sam no se wo ben mpanifo na ho na da bia me ka se me no mamen bewure mamen ka se bi se usia ya hen sam ya ho mo wa pra so mo pene so ma abrofo yi be ma ye constitution be ni ade nanka omo amamle no ene ade na ebetumi abu akuro no hwe se waye kuna wakwa yi ase omo ba bi ye kuna obi wu a ebi a wase awu ni yesi kwaye wase ase yie so wo wale oba na oba no kwaye ase yie a yo ba fam no ubomu se sente atete wono so obi fo bi yile a eyasam kase se obi ekuna ana obi yansi yie na se ewu wo so ahomachi obesole no se nananom cheche sa anyoma ya ho minum de nananom no so obefa bofo akasa ma omo so omo cheche sa anyoma bone kwa to betwa ya he nsam no se ye hyemo kena na ye cheche nyoma ho enti na se abrante bi sole se me odifo me yesi no okasa tia hemfo a na me so wonim de o account wonim sabe de o kan won tiase ebi ko no kura no ya wona nto ahemfie ana wonya wani bia kura ne enti wo kasa keke wonim ne wo keka ma me wo kasa keke ba me by the grace of God manya so many ana me pese mo podi manya opportunities bia ya de ma ahemfo akasefo krum ha na mesle na nanom se emra so awese o ma nyoma bi ebi kura o mbe yi da bi esi ho a ti set it one bi esi ta se ye mfa nkofom ye de koye kwasafodwuma no ebi omo yi da bi so se ada idie ye de kire amamle tetensem ade a tete wono ontu fo bi yele hwe na branti ono kutolia gilia say na bi yele fa de ayekomo tete wono betu afo bi yele ehu bi enim tete wo betu afo ba wonsuo ho wo betu afo ba wonsuo ho bondog wo ba ya na David ya mamele ne ba bua ye okay enti nananom nsom na wo mo ncheche na bibi ba nananom susu ye ahemfofo na ye nsusu wiase asesa bibi ba na o hwele nipa de tintintia na o mamra kakra di sai nipa no na ma peace ayeden aba ba we ni selection no we ni die ese Ghana die asumdwe nko a o kura di asumdwe o asumdwe le kura odifo bitumi hye nkomo onum se mamu no akwese no wakase nyakopo kasa enya asumdwe man eya asumdwe bewura because obi atumi kasa obi but bia me kasa they say by their fruit ye shall know them obi kasa obewe ne si ye ka titensem ye company sem won say me ka won sem say nyensem me no tia na me ka say bia Kwahu kuru no mpanifo no mudi akire say desi ya de makan say wa fidie so ko ayi fofo betu afra we sans abrante na wo say obi say ni say me kwa betu ache say oh ya na me bia pani we say what you say enti prophet bansi obi a me kasa ye say tumle e kire de e kire sie what you say ma me fa me nsani fa na kasa na ase
mene nananom na ekasa nananom fa nche me nananom fa nche eya na eduma bi so am your friend kakra because isi bibia nsi ekro emu ni ye chichile ana ye kasa fa kurum na se we wo tumi a wo feel so minti we abofra ba manim pani ba manim bet minum la no wo cross la na tina me ka cho se na wo ka se ma election nse no me ka cho se omudu ba bi a ebe cho se mema okuro mu ha wo yo hene no anhwe wakunwa so ne mala oda ho ani ni ya mema okuro nu yo endi de me ka twa to ne se bosumi bia no ye koche ajankafo ade na bosumi nso emra so se ye koche o made enti ye selese obi akakra obi afa bebo aye se ntade na ade beba se duane na wo de beba bibi ade beba bia beji scanso na wo de beba ye beji me number ene da afidie no so fa na frɛ so wa brocha for kware na esu frɛ mo pa because da bia mo na mo boa yen enti kakra de beba bia ye kwen so a ye tutu afidie so ama obi ehu se sebe esika wo de bae no aboa enti me srɛ me number no fa na kakra bi abetumi asene na waboa bia no se nso won tade bi ana waduane bi sugar bi oat bi ani bibia enkura no betumi ana jankafo betumi adi ana se moborofo nso ehia ye beje nyame nhyira obi a Ghana nkwaso ye nyina ye nkwaso election asundwe beba peace ewo my Ghana nyame nhyira ye nyina medamase amen abusia prophet Benson ne na atwetwe nkomo na wo kire se ne ekwi mama Ghana fo akomantu firi se eye asumdwe nko Ghana ye beto abano awie asumdwem ama omai afa ne ntuma pa e de efra ma yehu comment e wo video yi ase eye too much age ene we negosu a wo hwe no eye subscribe ma channel we na mi adoma no so sa no upload bi aba unsa betimi aka all the social media handles na so kwa eye too much age ho so ya like na share e for me edi a me je so ene dark gold makram